Yes, ano masapol? Yaks! Agab-gabot kilin. Ay, Yes, apay ano masapol mo? impag, ta sinumbatam, titawag ko. Apay aya? So si Kagayam, ta ipulpulong na kanyak ta anak ko ni Rabi nga kabit na tatatang na. Apay siya! Si Kani, Bernadette. FYI, it's Bernadette. It's Bernadette with letter H. Ano nga Bernadette? Dugyot! Bernadette! Timbangkang ka nga Ilocano, naka-arte tanagan mo. Bibiyang mo kuma! Ne, nagpu daw pa'y tarupam. Siyempre, da pera ko pagata. Anak, gamit mo. Siyempre, pag mayaman nga sabon. Brilliant. No? Perfect skin. No? No, Mr. Clean. Ay, pang mahira. Nabagbagay mo ta Mr. Clean. Igudugod mo tarupam, tapno matapyasan mo, basi kinapuskul na. Ay, nagsaot, agrurupa Maka- sungga. Ado nga dapat mo kabitin, di tadaya. Kaisulan, Asawa pa? kaisulan na imas di dadaya. Maka-oo, ma? Ay! Duldog daytoy. Kadul-dul-dog ka ah. Maka-uma ka nga. Dayta ni, dayta chikinunum dita. At ta chikinini ta tingod mo. It's not chicken. Ninardaw, tinagita dita ya. Ala, hindi. Aminam. Haan. Aminam. Haan nga ron. Aminam! Wow, suna! Kitaam. Makauba nga. Lasin ko, tabibig ta asawa. Ay, ada signature Ne. na? Side ka. Oo. Oh, di ka deng? Takinalapad, tabibig ta asawa, amukon. Makauma nga. Ay! Mas makauma Kinaturod ka, yun. ah. No, agagatal, dakita man ni Maniyo. Ba't parang galit ka? Kudkudan nyo! Haan nga tila-tila Start? kasi no, pagpapakudkudan nyo. Kaisulak asidog nga men. Duldog da ito eh. Nadul-dul-dog ka ah. Makaawit ak tulang ta Pilipinas, iabot kayo lata sardinas. Di agawid ka O talaga. tamakita no sino tinaim ima. Maka-oo. Ay, nagpangit, oo. Naipalka tarupanan o nagpangit ka, Inso ka nagaya man, tay asawa kon, tilupukon nga kinanayon na nga sirsirpatan. Nagpangit mo gamin na pitpitas mo gamin ti kanyak, Ti kinalasbang mumot aya. Yes, syempre ako Na talaga. Nagturad tarupam. Syempre. Kasla kalakiwot. Pasarak, titila-tila nga about, dita. Maka-uuma ka. Tatay Parbangon. Si Kamo Gayam, tinagyan, FB post na di asawa, tatay, parbangon. Imbag taam mo. Matagal na kitang hindi natitikman. Kuna naman. Ala, imbaga na Kuna di jay? mo siya, dahil dyan ta nag-comment ang pa yung mga on the way. Kuna karo ba na lang mo Agraraman. Gayam, tay magbagana. Kasi Agraraman ka, auntie. Gayam, Bernadette. Siyempre. Matarupam. Isak ti asidog. Puskol, daytoy. Agay bay blood, ala kanyam, sika. Nagsakit ti suso, kanyam. Adaya? Nagsakiton. Kumiko, Adaya? daytoy brak, idi na amuak nga si Kagayam. Kung mo ti gamin kabit na. nagyan na, kasano nga Si Kapay kumipaw. pagibagbaga ak ti problema binukano at dati problema mita asawa. Lumkasla ka lang mo Gayam. Alibot nga nakasirip kinanayon. Sabi nga nila, Makauma. your closest friend are your best enemy. Kung nadagarod, di ba? Tabasa! Dagita rupa yung aduwa. Taduray lang ang magudwa-gudwa. Makauma nga. Sampaan ka kaso. No, sorry. Ay, haan mabaling nga Awan malpas kami na ito yung connection nakuha ni sinampaan. I'm so sorry. Awan. Ay, ano nga, sorry. Sampaan ka kaso. Republic Act 9003. Solid waste management? Well, tapakalat-kalat tamani-manim. Excuse me? Agro-rupa ka, basuraan. Ay, nagsali...